Ang aran hanamay ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo madahaiyo. Mopay nga aga ngan malipayon nga Pasko hayo nga tanan. Paghalad kita hini nga santos nga misa aton pagpasalamat han Dios nga aton pagdayaw ha iya tungod kay aton nakarawat ang pinakaberilhon nga regalo nga among ngahaw an aton Ginoo Kristo. Nga ang mga kabugtuan kaya nimang kita sugan usa nga panimalay han Dios upod hin pagtapod pangaro kita hin pasaylo han Dios Amay kay tugob hiya hin kaluoy ug pagpain. Nagtutugan ako nga makagarahom nga Dios ug iyo akon kabugtuan kay nakasala ako hauna-una pulong buhat ug pagpasibaya tungod hanakon sala hanakon dako nga sala sanglit na nga maya ako kan Santa Maria Birhen han mga anghel ug mga santos ug iyo akon kabugtuan kay gampo ako niyo ha aton Ginoo nga Dios. Karon ta kita han makagarahom nga Dios pasayloon na naton mga sala ngandad og kita niya ngadtohan kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan.
Magampo kita. O Dios, gintuhan nimo nga matahom ang kinaiyahan tao, nga nimo pa ginpaanyag aniya kaudganan. Igbuot nga tungod kay ilang bitmaniya, hanamon tawhanon nga kinaiya. Mayo sa manliwat kami iya Dios non nga kinabuhi. Nga upod haimo gan Espiritu Santo, buhi og nagahadi, Dios sa dayon nga mga katuigan. Alayon pangalingkod. Yan na, igpapahayag ang pulong han Dios kanay sentro amuhi Kristo nga presente dida hini nga pulong. Pamati kita, basi tumubo kita kapag tuo o pagsunod sa iya. Pagbasa, sikang anbasahan ni Isaías nga manaragna. Hingka makaruruyag pagkiton, hinusa nga magsarangyaw, nga naabot, nga naglalatas han kabukiran, nga nagdadarahin maupay nga sumat, ang sumat hinkalinaw. Nagpapahibaro hiyahin pagdaragan, nga nasiring ngadto sa Seong. Hadi ang Diyos. Nagugliat adton mga nagbabantay han syudad. Nakuuro sa hira hin paggugliat tungod hin kalipay. Nakakakita hira haira kalugaringon nga mga mata han pagbalik han Ginoo ngadto sa Sion. Pagrayhak hin mga gugliat nga malipayon kamo nga mga ginruba didto sa Jerusalem. Babawion han Ginoo an iya syudad ngan pagliliawon niya an iya mga tao. Paggagamiton han Ginoo an iya baraan nga gahom. Pagtatalwason niya an iya mga tao ngan makita hini an bugos nga kalibutan. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Dios.
Aniyo baton. An nga tanan nga mga sidsid hantuna, kinita han matalwason nga gahom han Dios. An nga tanan nga mga sidsid hantuna, kinita han matluwason nga gahom han Dios. Nga tanan nga mga sidsid hantuna, kinitahan matalwason nga gahom han Dios. Nga mga sidsid hantuna, kinitahan matalwason nga gahom han Dios. Han Ginoo pag-awit, kinkanta nga bag-o. An iya mga nabuhat, urusahon hinduro. An iya tuo nga kamot, ugbot kun nga baraan. Amuan nakadarab, haniya pag daragan. Nga tanan nga mga sidsid hantuna, kinitahan matalwason nga gahom han Dios. Ginpakita niya iya pagdaragan, basihan mga nasud, inigud makitaan. Kay nahinomdom hiya, han iya gugma nga tangkod, han iya pag-unong, han balay ni Hakub. An nga tanan nga mga sidsid hantuna, kinitahan matalwason nga gahom han Dios. Nga tanan nga sidsid, kinin kalibutan, kadaugan han Dios, inira nakitaan. Pagrayakan Ginoo, ubog-us nga tuna, pagsiday, pag-awit, awithin, pagdayaw. An nga tanan nga mga sidsid hantuna, kinitahan matalwason nga gahom han Dios. Awitian Ginoo, dinuyugan hinlira, upod in gitara, nganintingog hinkanta. Upod in trumpeta, tunog han mga budyong, hanhadi nga Ginoo, paglipay, pagribhong. An nga tanan nga mga sidsid hantuna, kinitahan matalwason nga gahom han Dios.
An nga tanan nga mga sidsidhan tuna. Kinitahan matalwason nga gahumhan Diyos. Pagbasa, hikang hansurat ngadtuhan mga Hebreo. Mga kabugtuan, han naglabay nga panahon, nagyakan ang Dios ngadtuhan aton mga kapuy-apuyan, pinaagi han mga manaragna, ha makadamo o magkalain-lain nga mga paagi. Kundi hini nga katapusan nga mga adlaw, nagyakan iya ha aton, pinaagi han iya anak. Pinaagihan anak, ginhimuhan Dios ang kalibutan, nga niya ang ginpilihan Dios, nga magtag-iya nga tanan nga mga butang. Usahiya nga sulog ang kapawahan kanan Dios himaya, amo hiya ang hingpit nga ladawan, han kanan Dios kalugaringon nga kinaiya, nga niya ang nagdudumara han bugos nga kalibutan, pinaagi han iya makagarahom nga pulo. Katapos niya linisi ang mga tawo han ira mga sala, liningkod iya dito ha langit, hatuohan Dios ang makagarahom han nga tanan. Ginhimo ang anak nga laro labaw gud kayan mga anghel. Sugad nga laro labaw gud ang ngaran han iginhatag ha iya, han Dios kay han ira mga ngaran. Kay waray gud iya magsiring han Dios, habisan usahan iya mga anghel. Ikaw ang akon anak, naginamay mo ako yana nga adlaw. Waray man magsiring ang Dios, habisan hino nga anghel. Magiging amay ako niya, ngan magiging anak ko hiya. Hanarapit na ipadarahan Dios ang iya suhag nga niya kalibutan, nagsiring hiya. Kinahanglan, magsingbaha iya ang tanan nga mga anghel han Dios. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Alayon pagkabakdaw. Pag-andam kita, pamati han santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan.
Hanwaray pa himua an kalibutan, nakada na an pulong. Kausa han Dios an pulong, ngan Dios God an pulong. Tikang pa hatinikangan kausa na han Dios an pulong. Gintuha han Dios an nga tanan nga mga butang, pinaagi han pulong. Sanit waray nahimo nga bisan usa han nga tanan nga mga binuhat, nga diri pinaagi haiya. Tidahan pulong nakadaan kinabuhi, nga nang kinabuhi amon kapawa han mga tao. Ang kapawa ang naglamrag didahan kasisidman, nga nang kasisidman waray god makaparong haiya. Mayada tao nga huwan ang ngara naging suguhan Dios, in pagsumat han mga tao mahitungod ang kapawa. Basen nga tanan makabati ang mensahe ngan tumuo. Diri hiya amo ang kapawa, kinanihiyahin pagsumat mahitungod ang kapawa. Amo ini ang matuod nga kapawa, ang kapawa nga nakaniha kalibutan, nga nakalamrag han nga tanan nga katawhan. Ang pulong din hinaha kalibutan, ngan bisan kun ang kalibutan ginhimo ang Dios pinaagi haiya, kundi waray ko milalahaiya ang kalibutan. Kinanihiyahan niya kalugaringon nga tuna, kundi waray hiya karawata haniya kalugaringon nga katawhan. May ada kinarawat ngan Tinoo haiya, sanit higinhatag haira ang katungod in pagkaanak han Dios. Nahimo hirang nga mga anak han Dios diri natural nga paagi, ang karegsidngon diri pinaagi hen tao nga amay. Ang Dios nga haw amo an ira amay. Nahimo nga tao an pulong, ngan punuhin grasya ngan kamatuuran, nagukoy dinha aton. Inkita naton an iya himaya, an himaya nga kinarawat niya sa iya pagkabugto nga anak ang Dios. Naghimang raw hiwan mahitungod ha iya nga naguliat, amo ini hiya anakon ginhimang raw ha iyo, anakon pagsiring, daw labaw ha akon an masunod ha akon, kay nakada na hiya anwaray pa ako katatawo. Gintagan kita nga tanan in kaupayan, tikahan kahingpitan haniya grasya, nga nagahatag ha aton hinsunod-sunod nga mga kaupayan. Ginhatag han Dios ang balaod pinaagi kan Moises, kundi inabot ang grasya ngan kamatuuran pinaagi kan Jesu-Kristo. Waray pagod nakakita han Dios, kundi ang bugto nga anak nga Dios ngan kausahan amay, amo ang nagpakilala haiya. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Alayon, pangalingkod. Mupay nga aga, hayong nga tanan, mga kabugtuan ko ni Dakan Kristo. Aton niya naging salinurog ang nasolemnidad han pagkatao, anaton Ginoo Jesu-Kristo. Anaton Ebanghelyo, tikang kana San Juan, nagtitikang haniya paghimang raw, hini nga misteryo, tikang han panahon o tikang han punto nga waray pa ang kalibutan, waray pa panahon. Tikang han punto nga waray pa punto, kumbaga. Nasring hiya, han waray pa himo ang kalibutan, nakada na ang pulong. Han waray pa panahon, nakada na ang pulong. So ang pulong gawas hiya, han kalibutan, gawas hiya han panahon. Kanigilaladawan liwat hiya, nga puno hingahom. Tungod kay nahimo ang kalibutan, pinaagi haiya. Kanwaray nahimo bisan ano han nga tanan nga anya kalibutan, nga diri pinaagi haiya. So gawas hiya han panahon, gawas han lugar, gawas han kalibutan, ngan puno hiya hingahom. Tungod ngani kay pinaagi haiya, nahimo ang nga tanan. Ngan kahuman ini, magyayakan hiwan, may tungod han pagsulod hini nga pulong nga da han panahon. Pagsulod hini nga pulong nga da han kalibutan. Nahimo nga tao ang pulong, ngan punuhing grasya ngan kamatuuran, nag-ukoy dinhi kaaton.
Ini nga iya kahimo nga tao, giniistorya ini hiton ebanghelista nga San Lucas. Nagahatag hiyahan mga detalye ang kahimo nga tao han aton Ginoo. Natawo kuno hiya didto ha Bethlehem, usa nga gutiay nga bungto han Huda. Dirin hiya amon sentro han Israel. Dirin hiya amon ang pinaka-importante nga syudad han Huda. Ang pinaka-importante ang Jerusalem. Ang aton Ginoo na tao sa Bethlehem. Nga diin hiya katawo, sigon ka na San Lucas, wala hiya katawo ditohin dako nga balay, wala hiya katawo ditohin palasyo. Natawo hiya di dahin lugar, kundiin napahuway ang mga hayop. Nga niginbutang hiya di dahan pasungan, iginbutang hiya di dahan sabsaban, di dahan lugar, kundiin iginbubutang ang pagkaon han mga hayop. So nakadahiya, di dahiya katawo han lugar nga pinapahuwayan han mga hayop, nga di dahiya katawo iginbutang hiya, di dahini nga sabsaban nga binubutangan iton pagkaon para hiton mga hayop. So ini nga pulong nga gawas san panahon, gawas san kalibutan, ini nga pulong nga puno hingahong sinulod na kalibutan, ngan naging gutiay nga bata, naging maluya, didahan iya pagsulod. Natawo hiya, didahan gutiay nga bungto, diri didahin dako nga balay, kundi didahin lugar nga pahuwayan han mga kahayupan. Ngan iginbutang hiya, dirihin lugar nga mahumok ay tungod kay may ada kutson or anuman nga mga pagpakomportable iton kahimtang. Iginbutang hiya, di dahiton sabsaban, burutangan iton pagkaon, iton mga hayop. So ang pulong nahimo nga tao, ngan sugad hini, ang pagladawan, ang iya kahimo nga tao. Gamhanan, nga binayahan iya gahom. Gawas unta hiya, hini nga kakurian, pero sinulod hiya, base makaangbit hiya hanaton kahimtang. Usa siguro nga kamatuoran nga diri naton malilikayan in pag-intindi amo nga iton aton Dios nagbibiling haaton. Iton aton Dios nahigugma haaton. Iton aton Dios karuyag makiusa haaton. Sinulod hiya hanaton kalibutan nga iya ginhimo base makausa naton hiya. Sinulod hiya han panahon base makausa naton hiya. Ngan sinulod hiya nga dahan pinakaguti siguro, pinaka makuri kahimtang base makausa niya ang ngatanan ng katauhan. Susugad hini iton pakiusa, sugad hini iton paghigugma iton Dios sa aton. Pero haluyong nga bahin, ini nga Dios nga napahirani, ginlaladawan liwat nga ginpapahirayuan itong katauhan. Kay natawo hiya didahan han pasungan, natawo hiya gimbutang hiya didan sabsaban, tungod kay siring han ebanghelyo, waray lugar para haiya didahan mga balay nga pahuwayan. Waray hiya pakaagihin lugar didahan mga balay nga pahuwayan. Waray hiya pakaagihin lugar didahan mga balay nga ginuukyan ng mga tao. Amo nga nahingadto hiyan lugar nga ginuukyan ng mga hayop. Ngan didahan ebanghelyo ni San Juan, kinani ko niya kalibutan, nga kinadahiyan niya kalugaringon niya katauhan, waray hiya kilala niya kalugaringon niya katauhan. Kinadahiya, kundi igisalikway hiya, han iya katauhan. Susa nga Dios nga napaharani, itong tao napahirayo. Ini nga Dios karuyag makiusaha aton, iginlaladawan liwat itong tao nga napahirayo, nga nagsasalikway kaiya. Iton Pasko, ladawan hini nga Dios nga nahigugma ngan
karuyag makiusaha aton. Iton Pasko liwat, nagpapahinumdum. Iton danay kaluyahan iton tao. Iton pagpahirayo ha iya. Iton pagsalikway ha iya. Ngan pahinumdumong pakita niya, didahan iya, pagpabutang, didahin ni nga sabsaban, lugar kundiin iginbubutang ang pagkaon. Tungod ka ini nga Dios nga napahayran ni haaton, mahihimo hiya nga aton pagkaon. Di dahil ito Eucharistia, mahihimo hiya nga tinapay. Basi padayon nga mahipaangbit niya, iton aton itiya kalugaringon na aton. Basi padayon hiya nga mahirani haaton. Susugad hini iton paghigugma iton Dios. Siguro yan nga adlaw, ginaagad kita, unta diri kita pumahirayo. Unta diri kita magsalikway ha iya. Unta diri naton sadhan ito naton kasing-kasing. Kini nga Dios nga karuyag makiusaha aton. Tungod ka ito niya paghigugma, nagdadarha iya hin pagpahirani. Aton unta ini baluson iton aton paghigugma ha iya. Pinaagi ito naton pagkarawat ha iya. Kan pagkarawat liwat ha iya. Pinaagi ito aton ikasitaw. Alayon hin pagtukdaw, na nato niya naigtugan na naton pagtuo. Nato ako han Dios Amay, nga makagarahong mga tanan, magburuhat ang langit ug hantuna, ug kan Jesu-Kristo iya bugtong anak nga aton Ginoo, nga ginpanamkon halarangan Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria Virgen, ginsakit hasugo ni Poncio Pilato, ginray sa nga krus, namatay nga ginlubong, linusad ang mga impyerno, ay katulog adlaw, nabuhi liwat, tidahan mga minatay. Sinakahalangit, nalingkod ato ang Diyos Amay, nga makagarahong ang tanan. Ikang dito makaniliwat, kay maghuhukom ang mga buhi ug ang mga minatay. Nato ako ang Diyos, Espiritu Santo, may Santa Iglesia Katolika, may pagkakaanggitan ng mga santos, may ikawawara ng mga sala, may pagkabuhi ng mga lawas, na may kinabuhi, nga waray katubtuban. Amen. Tidahan pagkatao ni Jesucristo, ang pulong na himong nga tao, basi ipaangbit haaton, ang kahingpitan, ang grasya o kamatuuran. Sanit ayaw kita pag-alangin pag-ampo ha pagsiring. Ipaangbit haamon an imo grasya, Ginoo. Ipaangbit haamon an imo grasya, Ginoo. Tungod han mga nagdudumara han simbahan, ang Santo Papa, kaobispuhan ug kapadian, ngan an ira mga kaurusa hapag-alagad sa Dios ug pag-ataman han katawhan. Basi sugad kan San Juan nga paragbunyag, diri hira lumuya hapagsaksi han kapawa nga nalamrag han nga tanan, magampo kita. Ipaangbit haamon an imo grasya, Ginoo. Tungod han mga naninimangno han aton pamunuan, basi ang grasya sa Dios, magpabilin dida haira, ngan mag-aghat haira hin pag-ugop han ira mulupyo, ngan hin madinasigon nga pagserbisyo haira, magampo kita. Ipaangbit haamon an imo grasya, Ginoo. Tungod hadton waray pa masayod bahin hin maupay nga sumat, basi ini nga panahon han Pasko, mahimo nga higayon han ira pagduok han Ginoo, ngan pagkilala han iya kinabuhi, mga buhat ug mga sugo, magampo kita. Ipaangbit haamon an imo grasya, Ginoo. Tungod hadton nagkamatay na, nga karawaton na hira dito han langit nun nga Jerusalem, kaupod han mga natalwas na han misteryo han pagkatao ni Jesucristo, magampo kita. Ipaangbit haamon an imo grasya, Ginoo. Tungod haaton nga tanan, basi ang pulong sa Dios, magpabilin didahan aton mga kasing-kasing, magparigon han aton pagtuo, ngan binungahon didahan aton tagsa nga kinabuhi,
magampo kita. Ipaangbit haamon an imo grasya, Ginoo. May gugmaon nga amay, mapainupsanon kami nga nadango panimo kaharangdon. Itugot liwat nga magmapinasalamaton kami tungod han imo kamahinatagon. Pinaagi ka na Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon pangalingkod. Kay naandam naman kita, pinaagi han pamati ug pamalandong han pulong han Dios, mabalhin na kita ngadto han liturhiya han Eucharistia. Dinhi magkukolekta kita para aton buligan ang mga ministro ug mga buruhaton han parokya. Upod ang aton iba nga mga halad, aton dadadon ang tinapay ug bino, base himuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik nganhi aton kumuupahan Dios, pagbalyohan aton makasasala nga kinabuhi. Titikangan naton ini pinaagi han pagkanta han paghalad.
Alayon pagkabakdaw. Kabugtuan pagampo kamo nganin aton halad karawton han Dios samay nga makagarahom. Karawton untan Ginoo ini nga mga halad, tikangan imo mga kamot, hapagdayaw ug paghimayahan iyang ngaran, haton kapulsanan ugan kaupayan han bugos nga simbahan. Ginoo ini nga halad namon ha imo yana nga nagsasaurog kami han kaadlawan han Ginoo. Mahimon ta nga hingpit nga pagpahimuot ha namon pagbalik nga daha imo ug ang tinuod nga amon pagsingba ha imo. Pinaagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo maadaha iyo. Bayawaan iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita han Ginoo naton nga Dios. Amay nga makagarahom, angayog sa danggon nga magpasalamat kami ha imo. Pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Didahaya, sinulog nga kalibutan in bago nga kabawa. Ang Dios nakigusahan tao, nga ng tao nakigusahan Dios. Ani mo waray katapusan nga pulong, nagangkon na namon kamaluya. Tinaga na namon mamaratyon nga kinaiya, kinaiya nga waray kamatayon. Makaramdo kini nga pagkausahan Dios ug ang tawo. Didakan Kristo, ibinalik ang tao nga dahaniyay kasitawo. Ano pahan kinabuhi nga waray pagkatapos. Hamon paglipay, nagawit kami, upudan og puhan kang helesan, animo himaya, inwaray hunong nga pagsiring. Santo, Santo, Santo. Ang kagamhanan, ang kagamhanan, ang himaya, o sana, akan kahasa, ang mayaan. Sana akan kahasa, akan Santos ka gayod Ginoo, burabonan nga tanan nga kahingpitan. Sanglit na nga muyo kami nga ipalusad mo ani mo espiritu. Basya Santoson ini nga mga halad nga tungod haamon mahimunta nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga amon Ginoo. Sano niya itubya na kamatayon aniya kalugaringon, kinuha niya ang tinapay nga
nagpasalamat ha imo. Iya ginpinit-pinit, ihinatag han iya mga tinunan nga nagsiring. Karawtan niyo ngan kaon kamo nga tanan ini. Kay amo ini ang akong lawas nga igtutubyan tungod ha iyo. Sugad man kahumanhan panihapon iya kinuha ang kalis nga nagpasalamat liwat ha imo. Ihinatag niya han iya mga tinunan nga nagsiring. Karawtan niyo nga inom kamo nga tanan hini. Kaya mo ini anirimnan na nakon dugo. Ang dugohan bako ug waray pagkapapas nga ginsaaran. Nga iguula tungod ha iyo ug ang tanan nga mga tao basi mapasaylo ang mga sala. Buhatan niyo nga inumduman ha akon. Ituganta ang misteryohan pagtuo. Ginbalik nimo ang akong hinahuin. Kapag dumdum hanya kamatayon og pagkabanhaw, amon ginahalad hay mo Ginoo ini nga tinapay han kinabuhi o girimnan ha katalwasan. Kapag pasalamat ha imo kagin pakatakos mo kami in pagatubang o pagataman ha imo. Nangamaya kami ha imo kami nga tanan nga nagsasasaro han lawas ug dugo ni Kristo magkaurusa pinaagi han gahom han Espiritu Santo. Ginoo hinumdumi ani mo simbahan mabug-os nga kalibutan nganhing pitahiya didahan pagsihigugmaay upod kan Leo amon Papa ug kang Crispin amon obispo ug nga tanan nga kinarawat ang sakramento han orden. Hinumdumi liwat ang among pagtuan nga pinahuway na punuin paglaom nga hira o banaw. Pasud na hira o nga tanan nga mga nga dahan kapawa hani mo himaya. Kaluoy kami nga tanan, base matakos kami makaangbit han kinabuhi nga dayon. Upod han baraan nga Birhen Maria, Iroy han Dios, han baraan nga Jose, iya esposo, han baraan nga mga apostol, ug nga tanan nga mga santos nga nakalipay ha imo. Itugot nga magdaig maghimaya kami ha imo, pinaagi kanaso Kristo nga imo anak. Pinaagi haya didaya upod ha iya, didahan pagkausahan Espiritu Santo, haymuan nga tanan nga himaya ug pagdaig, makagarahom nga amay, hadayon nga mga katuigan. Kay gintutuan man kita han Ginoo, nga ginhimo nga bungto pinaagi han pulong han Dios, ayaw kita pag-alang in pagsiring.
Tagaan mo kami iyan, namun ay kinaadlan, ay kinaadlan. Pagwalan mo ang mga sala, tugadhanang pagwara, kasala, kasalaan. Piling mo kami bayaan, wasilit kami pagdadong, ang mga kalunan, karatan. Bawiya kami, Ginoo, hangatanan nga karatan, tangi kami hinkalinaw hini nga mga adlaw. Base pinaagi han panabang hanimo kamaluyon, dayuday may gawas kami han sala. Ngan mataluwas kami han nga tanan nga kasamukan, samtang malipayon kami nga nagpapamulat han pag-abot na Jesucristo nga amon manunubos. Ang kinhadian ang daon, ugan himaya, ganaon karayunan. Ginoo Kristo kay nagsiring kaman hanimo mga apostol, an kamurayaw ibibilin ko ha iyo, anakon kamurayaw iahatag ko ha iyo. Ayaw asay pagwalawi anamon mga sala, kundi an pagtuo hanimo singbahan. Ngan sumala hanimo kaburoton, ihatag haamon an kamurayaw ug an pagkaurusa. Ikaw nga buhi ug nagahadi, hadayon nga mga katuigan. An kamurayawan Ginoo dayuday madaha iyo. Ipakita tayo nang ang kamurayaw nagahadi dinhi haaton. Sala ang kalimutan, kalukulit kami. Lagi kami inkamurahan. Iini ang kordero han Dios nga nagkukuha han mga sala han kalibutan.
Baraan kita nga tanan naging tatawag nga dahan iya sa saro. Ginoo, diri ako takos sin pagkarawat ha imo, kundi pagluwas lahin pulong ngan mag-uupay ako.
Layon pagkatukdaw. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, himua nga sugad, ngan magtaraluwasan kalibutan, nga natawyan nga adlaw, amo ang tinikangan namon kinabuhi nga Dios nun. An magharatagan kinabuhi nga waray kamatayon, mahiyaman untaliwat, nga buhi og nagahadi, hadayon nga mga katuigan. Salve. Antes iton final blessing, kuri kong pasalamat tayo nga tanan, nga nikusadi dahil ni pagsalinurog na aton, han santos nga misa, pagsaurog han pagkatawa na atong Ginoo. Salamat aton nga tanan, ka liturgical ministers nga nag-serve, an aton commentator, an lectors, psalmist, an aton choir, an aton collectors, an aton altar servers, lay ministers, and ushers. Damo nga salamat haiyo. Ang Ginoo madahaiyo. Bendisyonan kamuhan makagarahom nga Dios, Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Human na an misa, balunan niyo ang kamurayaw ni Kristo.